paring kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Lori Jimenez, pamilya ng Wilma Hiraw, pamilya ng Feli Ebreo, pamilya ng Cecil Bernas, pamilya ng Amelia Julian, pamilya ng Beth Malong. Para king Aldo ng Kebaitan, Joel Miranda, Mark Landing. Para king special ay intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Elian Micael De Jesus, pamilya ng Prince Edward Dimitwi, Catherine Ann Dimitwi, Carmelita Bondok, Renato Masbang, Malakay Masbang. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Nora Simbul, Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Dixon Oronce, Mario Pasyon, Remillo Pangan, Pichi Maninang, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabe at proteksyon ng banal ay espiritu, king pamilya ng Ani Razon at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanganggang kapainawan daring kapatadtamong Mayango Nabie, Di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Maylin Ong, Emilio Guevara, Priscilla Lopez, Conrad at Porfiria Bulanadi, Ponciano Pineda, Salvador Olaguera, Edwin Jose Musni, Corazon Liwanag, Jose Gintu for his first death anniversary, Pablo Coronel, Nicanor, Rolando Calbang Sr., Florentino Salangsang, Honorio Elena Maria Amilin Aborbe, Edwin Jose Musni, Corazon Guevara, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang alanang makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring
kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at paraking kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Siklawod tamo po para king Horacio Emperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pami, aminan mila ring kasalanan mi, at mapagkumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampong biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at mekamatena karing dakal atawo. Adwan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatyat me kaya kami, ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, ing metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring tawong mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mila, ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Emula paboren niyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami, kimpa magbayong loob at kabanalan. Itingan mo adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginong mi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque,
San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod. Ing lagyo ng igpa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo.
Pakiramdam mo ko sana, O Ginoo, at malunos ka kanako. Ginoo, saupan mo ko. Kilagyo ng ipang, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya at kapayapaan ng ginutang Hesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakyagum ng Espiritu Santo, manatili asang parati kay kayungan. At kaya ka at timurin. Kaluguran ko kapatid, bilang pamagsadyata mo kareting banal kapag masusyan, harapanan ng Diyos, at arapaning balang metong kay katamo, tanggapan tamo king tao tang palpikasala, ganakantala at sisyan din kay katamong meging kasalanan, may papanalangin tamo at adwan tamo ing kayang kapatawaran. Ikang daratang bantipunan ding bansa, king kapayapaning kay kang kayarian. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang daratang king amano at karing sakramento, ban pasiknangan mo kami, king kabanalan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang daratang king ligaya, kambening kaligtasan para king kay kang balayan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da ring kasalanan tamo, iuli na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kambening malugod mong pamaningat, antabayanan mo sana ing inumpisan ming pamagpenitensya kaniting panahon ning Kwaresma. Saupan mo kaming mibata, kambening lugod at katapatan. Itiyaduan mi, king kapamila taning Ginoong Hesu Kristo ang anak mo, ama bibiyet magari, kaya bemo at ning Espiritu Santo, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Isaías. Nga naning Ginoo, kulisak kang masikan hanggang binit mo. Sabihan mo karing memalian kong Israelita, ing kasalanan da. Sa sambanda ko, aldo-aldo, at sasabihan da, king matula dalang buring abalo, ring tuntunan ko at pamintuan din ka na akong kautusan.
Adwan daing dinan kulang kautusan ang makatuliran, at matutula lang sasamba ka nako. Ngarang may ngutang ding tao, bakit kailangan pa ing mag-ayuno tamo, nung nakatamo rin pansinan ning Ginoo? Bakit kailangan pa ing pairanok tamo, nung nakatamo rin papansingan? Nga nang may kibat karela ning Ginoo, king kamatutuanan, kabang mag-ayuno kayo, iyagnan yun naman ing pamanintunyo, king sarili yung kapakanan, at gigipitan nyo la ring magobrayo. Minuli mo ing pamag-ayuno yu, king pamipate-pate at tumbukan, eko pakiramdaman ing panalangin nyo, nung makanyan mo ing pamag-ayuno yu. Pasikatan nyo ing sarili yu, neng mag-ayuno kayo. Durukuyo laring buntok yu, antiing bulong ning tanaman, at milaladlad kayong langgotsi, ampong mibibiling abo, bang pagkiran yu. Itiwari ing awsan yung pamag-ayuno, isipan yu mo galang, king tutula ko, king dapat yung yan, o iniing pamag-ayunong buriko, ilako yu la, ring tanikala ning pamaggipit, ipatupad ing ustisya, at gawan malaya, ring magigipit. Dinan yu la, king pamanganyo, ring danupan, at ibuklat ding pibale-baleyo, para ka ring pakakalulong alang tuknangan. Di na nyo lang imalan ding lubas, at eyula tatangyan saupan ding kamaganak yu. Kanita sunlagyake kayo ing lupa ko, anti ingaldo ne ngabak, at agad lang kumayap ding sugat yu. Manatili kong atyuke kayo, ban iligtas da kayo, ing panga atyuko ke kayo, yang mingat, king sablang aldoning diyo. Pakibatanda kayo, potang manalangin kayo kanako, makibat ko potang mamaus kayo. Nung tuknang na kayong manggipit, manabuso, at magsalitang emayap. Ing amano ning Ginoo. Salamat. Ing pakibat tamo po. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, O Diyos, kapilanman tanggian. Ulitan tayo po. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, O Diyos, kapilanman tanggian. O Diyos ko, malunos ka kako, uli na ning alangkupas alugod mo, uli ning maragul alunos mo, wasan mo lang kakong kasalanan, linisan mo ing sablang kakong karinatan, at patawaran mong kakong kasalanan. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilanman tanggian. Balo ko lang kakong kakulangan, at ding kakong kasalanan, parati lang atyo king kakong kaisipan, mi kasala ko laban keka, bukod mong keka ko mi kasala, depatan ko itang emayap, king arapan mo, inya matulid ing atulan mo ko, makatuliran ing parusan mo ko. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilanman tanggian. Emo laburi ring ayin sakripisyo, nung ali ke kakakulang ibye, ni emo katulan ayin adurulukan, ing ayin ku o Diyos ko, mamuyang espiritu, ing pusong sisisi at magpakumbaba, kapilanman tanggian. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilanman tanggian. Talakad tapuban parangalan ing maya pabalita.
Itangan po, ligayat kapuryan keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Gawan meng malinis ing puso ko, o Diyos ko. Ibalik me kako, itang tulang bunga ning pamagligtas mo. Ginoong Jesus, Ginoong Jesus, ayat kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ing Ginoo manatiliya kay kayo, At keka atimurin. pamipasyag king maya pabalita, agpang king sinulat ng San Mateo. Ligaya keka, o Ginoo. King panahon na ita, di natangla kang Jesus, di ngalagad ng Juan at alapaminyag, at ngarang mengutang. O ba't ikami ang ponding pariseo, magayuno keng maralas. Dapot, labitas ang magayuno, ding alagad mo. Anong may kibat Jesus karela? Malyari lawaring lungkod, ding kumbirado king kasal, kabang kayabe repa, ing lalaking kakasal. Alila, potang era ni kayabe, ing lalaking kinasal, kanita lapamu, malyaring mag-ayuno. Ing mayap ng balita ng kikatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Nga na ning kikatamong dalit na pakibat, ing pusong sisisi at magpakumbaba, o Diyos, kapilan man, metang yan. No pong kasanting de nga mano na ning dalit o ning salmo, kasi sasabihan ng masala kay katamong eni, ning Ginong Hesus o ning Diyos, nung nano ing maulagang paintunana ning Diyos, ing puso. You know, when we say puso, yung puso ng tao, we speak about ing mismong pangatao na. Nga po po ang ating kapapasyag kalugod. Kagamit ang puso niyo. Ano? Oo. Ano yun yung political political meaning. So, and then, when you love someone, in poetry, ano sabihan mo? My heart is yours. And I hope yours too will be mine. Entonces, kasi po iglalawin na ng Diyos, itang kekang mabilog a pangatao. Aliwa mo itang palelelele, nune ing puso, the center of everything. So, nga na, ing pusong sisisi at akakit na ng Diyos ang magpakumbaba, netangyan. Taliwas ketang dindamyo king libro ng Propeta Isayas. Lo nyo no rin tawa, mag-complain lang pa mo yan, makatulala. Sabihan da kaya nga pong Ginoo, o naman utamo pang magayuno. Nakatamo man pakibatan ni nga pong Ginoo, ngara. Makanano tapang sasambang pong kakanta, nakatamo man papansinan ni nga pong Ginoo. O nano pang kwenta na ning pamagdaon ta sakripisyong gagawan, ngara. Okay, the dead man nakatamo mo ni nga pong Ginoo. Kasi kandalog mag-complain pa ba? Nakikibat siya nga pong Ginoo. O makanano kasi nga na kung kabulang king katutuan nga na. Ang kayo mo, king papakit siyo, pero nga na, magayuno kayo nga na,
Mamanagkas na ko, may papate-pate, may ngari ko nga suwampong pusa. Mag-adawong ko pinmang sakripisyo, at nakanoy mong kapamirahit. Ano kong kalaram nga na, nung nanin pamamanyaptan niyo. Mamamanalangin kayo mong kapurian ka na ako, pero wala na ko mang patugot, mamerwisyo king kapara yung tao. Isipan nyo galang yakwa kakit ita. O Diyo, ngananing Diyos. Hawabasa ko rin puso yo. Asa likod ka na ako rin. Potang kaya nga ni mag-complain kayo, batera ko pakiramdaman. Therefore, ngananing Diyos through the prophet Isaiah, buri yung pakiramdaman na kayo, nga na, gabakan nyo laring puso yo. Nung pong sinimba ko na king Ash Wednesday, sinabi ko ketang kay yung sasabyanan ng Ebanghelyo, umpisan nyo king puso yo, ing pamanisi, alaking kilwalagawa. Aber na mo itamong katolikong yan. We have so many external signs of our liturgical celebration of Lent. Laway niya pa may altar o makatakap na Laway niyo susulod mi, kule na kaming pamanisi. Den kanta, malumeme na la. Kaibat at tintanang magayuno o Friday of Lent yan Day of abstinence. Yesterday, fasting. So many externalities. Okay, tutula rin. Pero, kalupa na ning sasabihan ng propeta Isaias, look, pamatutwanan nyo yan at maging makabaldugan mo in kekong daraptan and they really become so meaningful mo nung ating pamagbayo ampong ating yang katumbalas karing kayong puso kapamila taning pamirapat dapat siyong mayap at pamagmatulit king nanumang mali ampong baluktot king kekong biye. Yan po that is the mindset of God. Takakalingon ito. Kung naman po sasabihan niya na magayon. No. God is not telling us that. Isasabihan na, umpisan nyo king puso yo, pangkanita na anumang kanya ning daptan yung palwalyo, nung talagang sisisi kayo, potang magayuno kayo, potang manalangin kayo, they become acceptable and very, very perfumed before the Lord. Kabanglunang tanggapan na ning Diyos ita. O rendeng sumbat na ning Diyos kapamilatan na ning propeta Isaias. Yan pong ebanghelyo, tindamtan naman ning Ginong Jesus nga na uling mag-complain la rin ng alagad ng Juan Bautista nga na kami pong ding alagad mi, mag-fasting kami. O ba't din kayo kang alagad, dali lang. Now, this is not setting the time that Christ is against fasting. No, He's not. Timing ingamanwa ng Kristo. So nga na ng Ginong Jesus, in a very patalimhagang paralan, nga na, then waring lalaking kayabe na ning lalaking kakasal, pakit lawaring lungkot, kabang kayabe repa, ing lalaking kakasal. O tanga ng alaning lalaking kakasal, o ita, kanita nala, malyaring mag-ayuno. Pansinan niyo yung manong ginamit na ng Ginong Jesus. The first reference to fasting is, malyari lawaring lungkot. Because in fasting, is concomitant o kayagnane ning pamagmalungkot. Pero pamagmalungkot king pamagmalungkot king pamikasala, pagkalungkutan mo yung kasalanan mo. That's the meaning of fasting mo naman. Anya atin tamang practice of fasting. Yan, ako tang yupot, makanya yung talimhaga na ning Ginong Jesus. O ba't dana, den waring kumbirado king kasal, kayabe na ning lalaking kakasal. Malyari lang magmalungkot o mag-fasting itong kayabe. Kasi po, kayong pamisip da kultura da rin Hudyo.
Deng ing lalaki, yung magdalaking tao. So kung kakasal na rin Hebreo, you will find this potang misan damdaman niya itang talimhaga tungkol karetang apulong dalaga. Itang makipagkasal, ding lima nga na, biyasa na rin lima mulalala. At sasalubong lang kay lalaking kakasal. At na po kasi very interesting yung konsepto da rin Hudyo. Yung lalaki pong kakasal, yung magdalaking tao. Puntalan yung balena ng babayeng kakasal na. So, ikayo, baluta naman, nung no karining tao, karin laring dakala, tao. So, tutukyan din lalaking kakasal. At ito mo sasabihan, kayo naman, yan ni lalaking kakasal, kaya bere, dumano plawari din. At sunganin pabangang kyan O tanging lalaki, kakasal, tukyanan yung babayeng kakasal na, o dumanop na kayo, bagayuno na kayo. That is the way, kanya na yung sinabi ng Ginoong Jesus. Ngayon, ano yung patalimhagang sasabihanan ng Ginoong Jesus? He was referring to himself. Yako'y lalaking kakasal. Kaya bera ko, era papanamdaman. Pero potang alana ako nga na ng Ginoong Jesus, then you will feel that loneliness and the longing to be with Him again. Yung kamatutwanan po, it speaks of our present situation. Kasi tayo kaya ba yung Ginoong Jesus ngayon? Physically, He's not with us anymore. Nuka rin niya, Chukiligaya Banwa. Anya nga nung gagawan tao, we are like fasting right now. We long to see and be with Him, with the bridegroom of our lives, who is Jesus, in the last days. Kanya, babanggitan niya na malami tamo ngayon. That's why the church, to signify that, every now and then, mag-fasting tamo. Not only the fasting away from food, physical food, but fasting, itang panamdaman tamo, that longing to be with Him when the day comes. Kaligtasan. Iyo po panayan ng biligtas kayo? O, gawan tanya mo keng kutang nga simple. Nino kayo ng bisang muntabanwa? Ala? Diyos ko, nanano kayo, nung ko bisang muntakimbanwa. Now, aya mo, bala mo anak keng malati. No. You have to ask yourself always this. Bisa kayong muntakiligaya banwa? Do you want to be with Jesus? Of course, because that is the end of our life. That is the focus, ipubrita mong puntalan. This life is going to is fleeting. Kay ba nawari nini, ala na. No. Anyabin, we are like fasting now. Gino, panayan mi pu'y tangaldo, that we will live in your kingdom and be with you again. Yeah, don't forget po, that is also the meaning of fasting. The longing to be in heaven. Ikaw po marina po, ta sabihan dang, kaya pag maragulyo ba, dapat sabihan nyo, ako po amang bisa akong muntaban. Ako po bisa akong muntaban. Ako mabisa munta impyerno, Diyos ko. O kaya ang gana ako mo, matena ako kapot, ala na. No. Jesus promised that we will be with Him in the end days. And if you want that, then continue living a life of fasting, longing for the coming of our Lord. And then, ito sasabihan ni Propeta Isaias, sabastan niyo yung biyeyo. Bangkanita, that longing, fasting, longing to be with Jesus, is going to be really or a true reality for us. Pupusan kayo po ni Kobe Mimuan yung po pamarsala. Magpakakayap tamo. That's all. Uling nung etamayap keti, alang kabaltugan. Ingke katamong pamagayon, pamanayak yung Ginoo. Noya kamayap, kameras agyang bisa kang muntaban mo.
Nung bisana ka man munta banwa, panigobran mong ngeni pa. Pakakayap-kayap mo na hanggang binit mo. Dwata mo mubunawang po malyaring pakibat kanita. Wa o wali. Amen. Ilagyo na yung pampo ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Talakad pa po. Oy paming at subanwa, buri mo ipakit mila karing sablaming kapatid ding kalam amal dili keka ding puso mi at kaburian. Saupan mo kaming tupad kaniti king aldol doming pami biye-biye. At ngaming ipanalangin keka, ausan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Gino, ausan mo keng makiyagong king lasa mo at tumula king lugod mo. Gino, potang babye keng limus, tuturo mo inge milalantad ingke keng sarili. Saupan mo keng gawa kaniti, ipanalangin mi keka o Gino. Ausan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Gino, makayungyung keng abuswan mila ringke keng talapagobra. Maburi keng makibungil at makiargo, dikil ka ring mga lati at alang ulagang bage. Ibiyem mo sa kaya kami, ing pamanalastas, ing bukod yang metong abage, ing importante. Ing biye, alanganga, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ausan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Ginoo, ing kaya kang Apostol Santiago sa Sabiana, ing malagwakeng manabuso kapamilatan ding dilami, manyira keng puri, magsalitang marok, laban ka ring paraming tao, saupan mo keng misane, karing kekeng dila, king tune pamagayuno, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ausan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Kalupanitang king panahon mo o Ginoo. Dakala pa ring magpalimus, dapat dakala karela ring tao nga tsuking masipit a pamangailangan. Saupan mo keng kumilos para karela, king metong aparalan a maka-Kristiyano. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ausan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Tanggapanan sana ni salamatan na ring pamisa. Tulino sana king anang maligaya ring kapatad tamong mayangon na biye. Ipagkalam na sana ing kapag nasanda ring pamisa. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ausan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin nila king Ginoo. Ginoo, ausan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Ipagkalob mo kay kami o Ginoo, ing maging pamaglunos, mapaglunos at makasadyang sumaop karing kawangis mo. Ibuklat mo ring puso mi king pamangailangan ding kekeng kapatad, ban ama na miya ing labuat ding kekang pangako. Tiaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo, ngeni kapatad, bandeting kay katang daon, magilang kalugod-lugod, king Dios sipang mayupaya. Tanggapan ni saning Ginoy ting daon karing gamat mo, king ikapurit kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng banal akapulungan. Oy paming miglalang, kapamilatan iting Eucharistia ning Kwaresma, sumulong kay sana king lugod mo at kasuywan, at maging karapat dapat kaming daon kay ka. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. ing Ginoo manatiliya kay kayo, At kaya ka at imurin, iyat nayula ring pusoyo. makayat nano king Gino, Pasalamatan tayo, ing Ginoo a Dios tam. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o banalay pa mayupayang tutu at alanganggang Dios. Aduan mong ipasiyag mi ing kapasalamatan mi keka, kapamilataning pamagtimpi mi king sarili. Kailangan supilan mi ing palpikasalang ugali mi at apatpat ing kiyatasan mi. Kailangan ing ipakit mi karingatsu king kagipitan ing kayapan mo kay kami. Ulinita kambe daring sablang koro ding anghel ning banwa, papasyag mi kay kang ligaya, layon makyabe nga langtok ng babiye kapurian kay ka, ngeneng ngaming ang kakanta. Banal mingi pa, karapat dapat nakampuryan ning meto yato, uling king kapamila taning kay kang anak ki Hesu Kristong Ginumi, at king kayupayanan ning Espiritu Santo, dirinan mong biyet kabanalan ning sabla, alakang tuknang mamaus king kay kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang king kayalbog na, ing metong adalise daon, miyampang ya bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa pagamuha mo mi, ing pabanalan mula king Espiritu mo, petingayin na daralami at darawon keka, ban maging katawan at daya no ning kekang anak i Hesu Kristong Ginumi, amin utos ke kami, ban pagmasusyan miya iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, inuaning tinape, pasalamatan at pinuri, irasone at binyene karing kayang disiplo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiya ing kanakong katawan, ami daon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuane ing kalis at pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, at binyan ing kalis karing kayang disiplo at nga na tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa, mipatawaran la ding kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasiyag tayo ng misteryo ng kasalpantayanan. Ipagaganakan mi kamatayan aning kay kang anak, kami ngabos kay kami. Kayang maligayang pamanyubling mebye ating pamaytas na banwa. Kabang panayan mi panyatang ng pasibayo. Inya darawon mi kay ka bilang kapasalamatan iting mabye at banal at sakripisyo. Balikdan me ingyayayin ning kay kang Santa Iglesia at lawan ming mi daon king sarili na. Pauli na ning kamatayan na ikwana kaming sinot keka. Pagkala mo kingi kaming misulo-sulo king kayang katawan at daya, mikatmon kami king Espiritu Santo at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ayalang hanggang daon keka at papalyarian na kaming mirakayanan king pimamanan daring kekang Santo. Muna, kambe ng Maria, kapilan mang Birhen, ay induning Diyos. Kambe ring wan mong apostol at maligayang martir. Kambe ng San Judas Tadeo at ding sablang santo. Pauli na ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan, alang patan at kingarapan mo. Iti sana ngayon ning pangasut mi keka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Asik nangan me kasalpantayanan at lugod din kay kang Santa Iglesia, akasalukuyang maglakbe kiti king yato. Kambening kay kang talasuyo, ing Papa Francisco, ing kay kaming Arsobispong Florentino, at ding sablang obispo at pari, ating mabilog mong balayan, ay natbus ning kay kang anak. Pakiramdaman mong mitmong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinili mo at pinulong mong marap kay kangeni. Dunusan mo lang mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasahot. Ganakan mula naman ding kapatid ming mayango na biye. Ading sablang kay kami matulat, may muna kay tiking yato. Malugod mo sanang tanggapan, king kang kayarian, anong nulamanayang magkamit lubos, king ang ligaya mong alang kapupusan, king kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bagye mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, o Diyos, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurianda kat parangalan,
manggaman king alangangga. Yan abi-abi tamang maus, king ipatamong at subanwa, kapamilya taning panalangin, at iro na ning Ginoong Jesus. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, at malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Baan king kasopanan ning kay kang pakalulo, parati kaming mikabos king nanong mangkaligaligan, at miligtas king nanong mangkapahamakan, kabang panenayan mi, kambening maligayang kapanaligan, ing pamagbalik ng Hesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling ke kayong kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoong Hesu Kristo, nga mong sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula sana babalikdan din kay kaming kasalanan. Nilawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang Santa Iglesia. At pamayapan may ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyet magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatili asang parati kay kayungan. At keka at timurin. Pakit sugening, pamibubukluran niyo, king kapayapan.
O ining kinutawang Hesu Kristo, o ining Kordero ng Dios, amilalako king kasalanan ng yato, mapalad tamongan ngening tanggap kaya, kaniting banal a pamakinabang. Ginoo, ek ako matampang tanggap kaya ka. Tapos Tapos yakyas niya nga mano mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. Talakad tapo. Oy paming malugod, ing pamakiraki mi kaniting misteryo, ikabos na kesana karing ke kaming kasalanan, at gawan karapat dapat king ke kang makapaldan akayapan. Tiyaduan mi kapamilata ng Kristo ginumi. Amen. Lukluk tapo sadali. Kapabaluan po, alata pong misa bukas, 7:30 a.m., mumunang Sabado, ning bulan a Marso. In behalf of our parish priest, Among Norman S. Arce, we would like to thank you, Monsignor Jean Reyes, for celebrating our Mass tonight. Salamat po, Monsignor. Talakad tapo. Ingino manatili ke kayo, At kaya ka, Ate Muri. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu. Ingit pa, ing anak ating Espiritu Santo, Amen. mekongan king kapayapan. Salamat, Salamat, King Diyos. Benging Diyos kay kayo.